دم و همو دمین و خوش من تماشاوانین هجا لسر اکران آروار تیوی به برنامه که تایبت پیش بری ومه اف برنامه که هر وها رشه جبر کو جور چند روز بری ما انسانه که خواه قدر بلند ونداکر کسایتیه که هجا پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم جنابه کشبر بود. پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم بخواه اصل خواهج باکوری کردستانی بود. لیبلی دستپیکا 7 سالا بیستان ده باوی وی و تاوی پر اقرباین وی نچار دبن کشبری ارمنستانی دبن. جبر وی اکی جی کنیازی ابراهیم بخواه ده سال 1947 دا لارمنستان دیدنی. چند سالا خواندن خواه ارمنستان دیگه پیشرا کشبری کازاکستان دبن لوی دری خواندن خواه دوام دیگه جوی و دیگرین قافقاسیای جاردن لازربیجان چند سالا دمینه لوی دری خواندن خواه دیگه جاردن و دیگرین ارمنستانی و ev 30 sal zêdetir jî Kinyazî İbrahim tevî malbata xwe ve li Kazakistanê jiyan dikir. Min bixwe Kinyazî İbrahim di sala 1993 da li Moskowayê dît. Pir caran em bi hev re tev li civîn konferans û kongreyan bûn. Di sala 1996 da li Kazakistanê di Kongreya Kurdê Kazakistanê de ez bixwe jî amade bûm. Profesör Doktor Kinyazî İbrahim jî weke serokê Kurdên Kazakistanê hate hilbijartin. Min her tim kar û xebatê Kinyazî İbrahim dişopand. Di alîkî de wî xebatê xwe yê profesörî dimeşand, di aliyê din de jî di nava kar û xebatên Komele û Federasyon yê Kurda da bû. Kesayetiyeke hêja bû. Bixwe nava Kurdên Sovyeta berê de weke keseke hêja hatibû naskirin û pir dihate heskirin. Heya dawiya rojên xwe jî ew di nava kar û xebatên Komeleyên Kurda da bû. û her wiha di avakirina kanala televizyonê ya Yekbûn TV de jî roleke girîng leyst weke hêz bû ji bo xebatkarên Yekbûn TV. Ez sersaxiyê ji hemû zarokê wî re dixwazim. Ji hemû endamên malbata wî re sersaxiyê dixwazim. û her wiha ez dibêjim bila serê Kurdên Sovyeta berê û her wiha serê hemû Kurdan sağ be. Temaşevanên hêja ji vir demek berê min bi Profesör Doktor Kinyazî İbrahim re bernameyekê jî çêkiribû li ser ekranên Arwar TV. Ew bû mêvanê bernameya Rewş. Wê demê bixwe hatibû Almanyayê. Bi rêya Skypeê me bername çêkir. Beriya bernamê bi telefonê çend cara em axifî bûn. Min jê pirsîbû ji bo çi hatiye Almanya? Ji min re got ez ji bo hin tiştên taybet hatime. û piştre jî got ez ji bo rewşa xwe ya tenduristiyê hatime. Hin pirsgirêkî wî tenduristiyê hebûn. Ji ber vê yekê jî hatibû Almanyayê çend roja li Almanyayê ma. Bi koçberbûna Profesör Doktor Kinyazî İbrahim rastî ez pir dilêşim. Ne mümkün e ku merif dilhêş nebin. Piştî koçberbûna dawiyîn ya kesayetiyên weke Profesör Doktor Kinyazî İbrahim. Dîsa ez dibêjim bila serê me hemiyan sağ be. Temaşevanên hêja ji bo bîranîna Profesör Doktor Kinyazî İbrahim ez dixwazim
دوباره برنامه کو من پیره لسر اکران آروار تیوی چکرو بو دیسا بوشینن فرمون ام به هفره تماشا بکن. باشوان هجا ایرو ده برنامه روشته میوان کمن یه هجا هیه. پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم بخواه سروکی فدراسیونا کردین کازاکستانیه. لیبری پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم hani Seroke Federasyona Kurdên Kazakistanê nîne her wiha di nava sazî rêxistinên ji bo yekîtiya Kurdên Sovyeta berê kar û xebateke bi nix dimeşîne. Ez Profesör Mamoste Kinyazê İbrahîm ji salên 1990 vir ve nas dikim. Yani bi rastî ji wê demê vir ve heya niha jî ez dişopînim. Mamoste Kinyazê İbrahîm her dem di nava kar û xebatên sazî û rêxistinên Kurdan da cih digre. Bixwe Kurdeke hêja ye û ji dil û can jî Kurd e ji bo taybetî yekîtiya Kurdan jî kar û xebateke bi nirx dimeşîne. Em bi hev re destpêkê li hineke wêneyên Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm binêrin û pişre em ê bernamê berdewam bikin. Fermû. Mamoste Kinyazê İbrahîm Serokê Federasyona Kurdên Kazakistanê ji wara dibêjim hûn pir bi xêr hatin ser ekranên Arwar TV. Zor spas. Evîdarim rewşa we baş e mamoste. De şeker rewşa baş e. 25 sal berê me hevdû dîtibû ez dinêrim niha hê hûn cîwanin serxwe wisa diyarek hûn li xwe baş mêze dikin. Na spas. De kara xebata dikin jiyane 25 sal ne mezine. Rast e. Ez kar û xebatê we hinekî dişopînim mamoste. Yani piştî ku ez ji Sovyetê vegeriyam şûnda jî her dem min kar û xebatê we yê li Sovyeta berê şopand. Yani ez dinêrim wê demê jî hûn di nava kar û xebatên komela da bûn yê federasyonê da bûn û hê jî hûn di nava kar û xebatên komela û federasyonan da ne dervey kar û xebatê we profesyonel yani fedekarîkî mezin û nîşan dikin bi rastî em dişopînin yani Kurdê Sovyeta berê çiqacî ji axa Kurdistanê dûr bin
Yani emdinerin yani براستی به دل و جان وکه کرد خود پاریزن و هر وها به سازی و دستگفت خوشی هزه ددن همو کردان از دوی آلیه دا و پیروز دکم راست بجن یازیا کرد سوویت اونزانن و یکی کشوالت 100 سال بریه و قطیاران عرض در باز بون کافکاسیا جوار بون نکاقاسی چند سال کافکاسیا جیان کرن و تا حدود روسیا و ترکیه دا باشه 37 ساله کرد جیوان کوچبر کردن شاندن آسیا ناوین روسیا پرچه کردن هم آلیک سدم بو آسیمیلاسیا یک بو پرچه بون داوی راجع مزن سر کرده بو که سوویت هلوشیا ماموستا از پرسک اینه که شخصی بکم هون بخواه کردن از کردن باکورن یعنی اصلی وجه باکور هون بر به قفقاسیای چونه کیه و باوی و یا کالکی وجه باکور چویه آلی قفقاسیایی یه و بخواه چیروکا جیان همه آیا از سال 1947 الارمنستان یادم دنه دایک بومه اما باوی و لباکور هاتیه دونی باکور کردستانی نه کی جان حریمی؟ سرحده بونه باوی مالبتا ما ایران در باز بیاته ایدره مانه بود وقتی که باشه جی سال 1916 چونه وانه 26 ساله جوانه تابی 2000-3000 مالت کرده در بازی روسیا بونه هون بشکش عشیرت که مزنن عشیرت باب من عشیرت جلالیانه یعنی جلالی هیجی لباکور کردستان پرن باکور کردستانش پرن روشلاتا کردستانش پرن دایکامجی عشیرت بروکا قر کنه هون هم جلالی نه همچی بروکی نه باب من جلالی دیامن بروکیه بله سال 1926 دا و گفت باب من در باسی تبی چند هزار کردان در باسی قفقاز که بیه چه قومیه 1926 دا قاسی هندزانن چه قومیه او جوانی در باسی قفقاز که بونه او سالا که کشه دیرو که در جونزانن سال 1925 هجاندنا شهر شیخ سعید دست که بود یعنی جبر سرهلدان شیخ سعید کشبر بونه در بود دولت ترکا خواستن وکی که گنج کردا لاوکا ببند شیخ مقابل کردا بکشد بله این اشیری ما تاو نکرن وراست برای اقدان روسیا هاتن در باز روسیا بود برای ظلمه روین هاتن یا راست گوتنه سال 1926 بود و چاقی تانی نکن عشیرا بروکا بود جلالیا بود مصر کا بود گل عشیره کردا خطر حتی 2000-3000 مال یعنی به تایبتی قاسی از دزانم به تایبتی عشیرت بروکی و جلال یا ویدمی زیده تر جالی وانی کشبری قفقاسیایی بونه کشبر بون هاتون نه در باز عالی روسیا در نقچوان ارمنستان آقا روس دست روس دابو او سنرژی اسکری روس خواهی کرد بله ورا دمی 26 حتی 37 ساله 11 ساله کردک جواله در باز بونه جمعی عرض ایدر و نقچوان ایدر و ارمنستان پرچه دکرن ویالی چیم گازی ویالی چیم دکرن اسکری روس دگو اب کردانا آجانتیه دکن کرد ویالی را خبر دادن تشتک آجانتیه تنه و بلگاز کردان نخوانده بر ظلم روی من هاتم در بازی روسیه ببون پزمان به خود پرست کردن باوی خود پرست کردن برای گازید کردن حسو حلو فلاکس های تنه قچن باواده اوش دوی انک ساغن انک برنه وی او چعبیم کن و ها خبر دادن روسیه وانا تره وی که او آجانتیه دعا کردن و استقبالات دادن و 37 سال نو شبکه دا تمامی جوی در درخواستن شاندن آسیا ناوین
Kazakistan'ı para gerdap şanda Sibirya'yı. Yani care ke jiber devleta komara Türk devleta Türk koşber bune u cara duyen jî jiber rêveberiya Sovyetê hatine koşber kirin. Ako Stalin, ako rejima Stalin wekî ku ew hududê Rusya û Romê paqij dikir. Wekî kes tê de nemîne. Ew devê erez kî çi qas malbat hew temam derxistin şandin Asya navên Kazakistanê bela kirin. Heta sala 1940 mala me malbata me Kazakistanê dimînin Asya navên şer dest pê dibe, şerê cîhanê dida. Belê. Xalê me birêdiya min wekî wezîrê nadirê serkarê îstixbarata askerê Rus Sovyetê bû şandine İranê wekî ku hudud xwayî kir. Askerê İranê hudud xwayî kir wekî Rom derbazî Rusya nebe, Kafkasya nebe. Belê. Hududê xwe dikirin. Ew jî hat malbata me jora derxistin 10-15 mal hatin cerket Ermenistanê. Hatina me Ermenistanê sabû. Demek carekî sî hefte matin nehbêkirinê careketin vegerin hatin dîsa Kafkasyayê heta helweşandina Sovyetê Kafkasyê man sala 1989 şerê Azeriya û Ermeniya bona Qerebaxçiya dest pê bû. Ermenî ji Azerbaycanê hatine Ermenistanê, Azerbaycan ji Ermenistan çûne Azerbaycanê, Kurd man bêxayî bêxuda nizabûn ku diherin. Wan jî berê dan hemû komarê Sovyeta berê. Ya Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan bela bûn. Ama dîrok me esal dijwar bû. Gelekî hukm da ser me. Elbet berî helweşandina Sovyetê li Ermenistanê me jiyan dikir rewş baş bû. Dîroka me, çanda me pêş da diçû. Muzanî wekî Êrêvanê, Radyo Êrêvanê hebû. Ew ê gelek alîkarî da Kurda. Bona em ziman bîr nekin, her hedeta bîr nekin. Yani di dîroka Kurda hemî de cihê radyoya Ermenistanê Erîvanê cuda ye bi rastî. Tamam. Ew çak dibistanek bû. Belê. Çünkü dibistan esatin hebûn. Ew çak radyo vedibû. Nûçe didan ve yoraj kila makam didan. Ew rehî milletî me da dima. Zaroka hesab Kurd, Kurdistan, Trabzon, Rûşlandin beqî serê wê radyoyê dibû. Rojname rêya teze hebû. Wekî ku zimanê Kurdî derdiket. Belê. Hefteyê du cara ew jî roleke mezin lîst bona me. Bona rewş nebîra. Men nivîsê xwe ne ewlin serpê hatî helbest dinivîsin wê rojnamê de dahatin neşirkirin. Ew jî redar bûn. Akademiya hebû. Kitêbê dersa çap dibûn. Dibistanê de dersê zimanê Kurdî dahatin perwerdekirinê, perwerde zana distin. Yektiya millet hebû. Temam erdekî, cîkî bin eka Sovyetê de bûn. Sovyet helweşiya nijadperestî jî pêş de hat. Millet jî perçe bû. Nava milletê me Kurda da nakokî çê bûn. Ermeniya jî nava wê de roleke gelek xirav lîstin. Dest pê kirin Partiya Komünîst a Ermenistanê nava Kurda, nava Kurdê Müslüman û Êzidiya da dest pê kirin Êzidî milletekî cuda ye. Kurd başkan e. Mamoste taybetî ser wê mijarê ez dixwazim bipirsim. Yani di navbera Kurdên Êzidî û Kurdên Müslüman ve li Ermenistanê qasî ez zanim tu careke problem çê nebûne. Ama piştî heştî û neha şûn de yani hêdî ez bawer dikim bi fesadiya Ermeniyan di navbera Kurdê Êzidî û Kurdên Müslüman de hinekî nakokî xastin derbixin. Ama ser negirt ez bawer dikim. Yani tu navbera Kurda da tu carekî ew nakokî nebû sedemê tu êrîşan li dijher. Ewa ji telebektirin ne ku ji ailê şexsa da bû ewa plana devletê bû. Belê. Plana Komünîstê Ermenistanê bû ku wekî Kurda perçekin. Ewa jî dîrokê da her dem habiye. Ger dixwazim gêj Almanca xwe dixwazim perçekin wekî serkariyê bikin. Wana ji çik ehgot Êzidiya hûn Yezîdî ne, ewana ji Kurd in.
هلا گل جارج دکتون دیرو که دا فرمان دستی کرد مسلمان هاتیا کردن دیرو که بردن نویسین روشلات زاره وانا بری هر دادن چند شیخ و وکیل روحانی ازدیاجی من تو که ما دا دلیستن نوا ملت دا پروپاگاندا دکرن که ام نه کردن ام ازدی نه کرد دجمن ارمنیان نه و جرایی ساکن و کرد مسلمان جورا درکتن از خواستم باید که راستی بشم روشنبیری می کرد یزیدی باید که به دل و جان کردایتی و گریدای بون ام بر ایوان مروا دکرن شهر بر دولتش کرن شهر از یک تاری حجه جندی باید که هوا تمام نقایل و شکر خودو شرف عشقی باید که بجاو سمس شابند و نادو محمود و چطوی بالا اسکر بویک و چرگز رش اوان تمام دردکرد نکده وکی که ازدی حسن حسنیان شیخ کلش عزیز عمر شاشن وزیر اشوجی امریکا سردار چند جرا نویسین امریک نویسی و شیخ هدی باجو دلیم ازدینه یک جداه اوا تمامی ارمنیا کرد در ارمنستان پارلمنتا ارمنستان مجارج کرد قبول کرد که ارمنی اکا خدا نویسیم وکه ملت دنن ملت جداه ملت شرقیه لیبری کردا yani Kürt emeği ezdiği Ermenistan tüccarı ki bu kabul nekirin. Yani granı kabul nekirin. Ne gotun em vake millete gidin. Mesela ezdiği haya Kürt emeği ezdiği her daim şure milleti feza şure din de tedadni. Beli. Millet heri nava Kürt'e de gel ol hane Habandin jene Hristiyan jene Müslüman jene ezdiği jene ne Alawi jene Avni jene. لی ملت یکه ملت پارچه کرد او اکی دشمن آیا سامین دکم وقت بکو او کرده ما یه ازیدی جی یه مسلمان جی او یکتی خوی خواهی کن وکی که او لیستکا داگرکارا که سر مدلیزه وی بتربین بعد اکوانده نا او تنبون آمایه بله ماموستا و بخوا پرورده خوا ارمنستان کر یان کازاکستان بگرانی نه من پرورده از ارمنستان دایگ بوم من مکتب دبستان حتی پولا هشتا گندا زنگی باسره اما که لکه عرض بود چمی عرض ماسیست گوته داوید هادم گریوانه به زمان آذری خواند ارمنستان و به زمان آذری دخوان اب گنده کم تعداد دمان سدی نود آذری بود ارمنی بود مثلا گنده ارمنی دیدم گنده ما زمان ارمنی که دخواندن بله گنده اوروسا بود دبستان اوروسا داد خود چون زمان ما تو نبود بله او مکوما که میتوان نابین ایروانه خلاص کرد چون با که حاتمالدانه برای فیلولوژی زمان روشلاته باشه ایروان مکتب خلاص کرد اسپرانتورا دو گفتن و اسپرانتورا نکا خواهی خاندرا بلند یا دو زان بله تیزا دکتر ایروان بنویسی لی باکوی مخواهی کرد چون که زمان آذری بود باکوی اکادمی آذربایجان دولت ادا مخواهی کرد و انگه کردزان ما عیان قنات کردا جلدیگرات هاتاور چاک زمانزان کردزان عیان قنات کردو آره حاجی جندی و پیرکوی زینه و ایبو جرمنستان جازر به یروان چونه بکوی دا او روژا من تیزا خواهی کرد آمده بون آخفتین قنات کردو گرده کی پشگیری کرد گوی که دیرو که ما هیم تیما دکتریا به دیسرتاسیون او بود علاقاتی کردا و آذریا علاقاتی کردا و آذریا ادبی یعنی تما تیزا و علاقاتی کرد و آذریا بود وی که کرد نو ادبیات دا نو دیرو که دا
چه حلقتی مهنه او تمام ما بجارد و مجارم گله کی مجاره که گرینگو بونا هیمبونا دیروکا کردا بونا زمان ما بونا زارگوتونا ما وکی که چه قاس ناودار کردا اصل خواه کرد بونا اولاد ملت ماین بله وکی چه قاس اولاد ملت ماین کلاسیکا بونا کردا خبر باش کردنه گیلی پنج کردنه یکی وقت نظامی گنجوی وکی قرنا 12 دا دهات حساب کوریفه یا کلاسیک روشالاته بسا کردا نویسیو دایکام کرده نظامی دایکاوی کردو اما فالام کشان لماجی من سیتاج خدا نویسار خدا اما جی به حرف زره به حرف سور دا کبشی وکی که دایکا کرد جنا کرد کاره یکی تری نظامی بینه دهانه سلطان صلاح الدین ایوبی نیگاراویا رومانا نویسکار اگه آذربایجان داهو محمد سعید آدی شور و پنوس بله اما دا کبشی وکی که شاه غازی نظامی دکه دوی گرد خلامتیان ببکی مرا بنیستیم پستین ببدی مدحیم ببدی اوش دوی نا دوی خالته 100 سالی مرا خلامتی کرده دوی جا نظامی خان نظامیش دوی نا خیر و 200 سالی بن شوری خاله مده و خواهی کریه یعنی بس از صلاح الدین ایوبی کریه اواجی گل سیستم وکی که من نویسن گل یک درجه چیرو که درجه برو به یکی نویسه دایر نشر کردن چاپ کردن اسلام ماموستا پیشرا هون در باس کازاکستان بود شهر آذری و ارمنی دست به بو مالبت ما سال 1989 تاوی 10-15 هزار کرد امهات قازاقستانه یعنی جه سال نودی ور و 30 ساله هون لکازاکستانه نه آره تا 89 بوده و 30 سال قازاقستانه نه اما ملت ما قازاقستان هبو گل کردی ما یک 37 ساله آتوم نفع کرنه 44 ساله جی کرد از باشور کافکاسی آتوم نفع کرنه تاوی تاتارا تاوی چرکسا کاباردینا چچانا ترکیه مسخیتی اونا جاتون معبه کردنه آتون قازاقستانه و هم دو دید از کدم ناوه وی جوا که من هی ایوان چقدر خواندوار اونورسیته دیوم خواندکار از بوم سروکه که یکتیا جوان کرد ارمنستانه او یکتیا جوان هبو جوان ما خواندوان ما پیش آماده کربون عزیز خطو اسکری بوی توسن راشی یعنی جوان به تایبتی جوان کرد یل ارمنستانه یل ارمنستانه سویتلانا بایلوز اموری خل از بوم 2 ساله آدم بجاتن سروری و یکتیه یعنی وقت سروک یکتیا جوان کرد ارمنستانه یا جوان کرد ارمنستانه بله رعای خوب هم البته هم کردواری رو کردن زار میجی نوی میجی حتی نکاجی کرداوا کردایتی هم کردای نه ایروجی قازاقستان او کارا هم بردوام دکن برای مگود ناوندا چاندا کردا ارمنستان بو بازار یریوانه چون به اجاق کلتوری هبون به هلوشان سوویت در باز کازاقستان مرکز روشنبیری مهاتان کنه و روزنامه درخستن و کتاب درسا کتاب بدوچی درس زمان کردی درس کتاب درسا الفابای من زارو که نویسین کردایتی قازاقستان دا گشت کرد ماموستا تی بیراوه یعنی جارا داوی مهردو دید لکازاکستانه 95 بو 1995 یعنی وی دمی demek 6 سال bu hun وی داری بو نه مو دمی نزارم میگم belki hun زود alوینه نه o 5-6 سال بزرگم منهاتن مالا کردان راستی هواتم درقا چاندا کردا زمان کردا گله کار کرد هوایی و حالی کاری کرد و اوراجی از تامید که باز بجارتم نه بجارت داون سروکی یکتی کرد قازاقستانه بله من کنفرانس کرد کازاکستانی چکتن هم وقت سروکی کرد کازاکستان هاتم بجارتم
باشه جا که دست چوب بود یک دا حتی 2003-2004 ساله همه اول بود دیسا گل تو بود بود وکی تو ور سر چاندامه زمان ما دیرو کامه یکی همه ایرو جب یکی ملت خواهیتی آرمان جب اوه گل من کج جیان دکن بکاربن وک ملت جی خدا نه قدر قیمت حرمت معاف اختیار بن اویش بکار خواهم خواستم بجادینی وکی ملت مجید ارمنستان و آذربایجان و گرجستان قزاقستان گرگستان به ناس کرنه از گله شام رو ماموستا ناو برنامه مجی برنامه روشه یعنی به تایبیتی روشا کردین سوویتا بری ام نقاش دکن از خواستم نه که اون بحثا روشا کردین به تایبیتی آسیا ناوین بکن yani و بحثا کازاکستانی کر بیگمان تنی کردی ما آسیا ناوی نه تنی کازاکستانی لزبکستانی کرد هنه لکرگیزستانی هنه لترکمنستانی هنه روشا کردین ما یه آسیا ناوی نها چوایه آسیا ناوین و کازاکستان و جبیر نکن قاس راستجی ام باش نزانم ده هنه که نوچه آندا مدید که بتایبتی لکرگیزستانی ایرش لهنه که گنده کرده هاتون کرن هم بکاربن نه که باسا ویجی بکن حتی 250,000 کرد آسیا ناوی کازاکستان دهنه لحملین yani آنها جی نزدیک 250,000 کرد هنه ویداری آره ناکا 150,000 حتی 150,000 کازاکستان نه اها 20 راجورتر گرگزستان نه بله Özbekistan, Türkmenistan, Özbekistan jî kêmin, Türkmenistan gelek bûn. Laşxabatê Kurdê Rojhilatê hemlî yê Xorasanê çûn Türkmenistanê ewa jî asimilasyon çûye. بله Berê heta 40-50 hezarî bû jî telebextir naka ewana gelek kêm bûne reqeman tune li Türkmenistanê. Lê Kazakistanê û Kırgızistanê em diparêzin. او پاراستنا ملت وکی اسیمیلار نه و حملی کرد مکا اسیمیلار بون وکی که جی کی آذری ترک جینار وان او کرد خو برای حل دون یا آذری یا دون ترک دون مخابرانی وکی کرد ما حملی اسیمیلاسیون دو ملت ها چون دوام گوش نه اینه کن مسلمانان دین میاکه عادت میاکه رابور مجدد میاکه ده حل دشن زمان خبیر دکن هم به کاری دکن وای که ملت آسیمیلان نبود. فقط ماموستا یعنی دناوا کردا da براستی لازم ام کرد می سوویت بری پیروز بکن یعنی واقعا جا آخا کردستان دور مانه واقعا راستی جور به جور ایرش سیستمی هاتنه و دی ساجی حیان نها هم زمان خود پاریزن و هم جی براستی کردیتی خود پاریزن یعنی ویجی لازم ام جبیر بینن اواجی سادم وی هر مزن اوا کو ام هر دم نوا ملت مایی دا مجیان کریه دیرو که ما تو وقتی دا خنجی که باش ندیدیه جوالات خود رابینه هاتن روسیته ورا چند سال مانه هاتن نفی کرنه جورا جارا کده هم نفی بونه هاتن وان درام ملت هم گرتیه زمان بیر نکریه جانه جی زواج نزیکتایش دانه هم خماش هم دستن دور ند کتن خودان دین خود در کتنه اولا خود در کتنه مثلا کرد ما ازیدی حتی نا دین بیر نکرنه سبا اولا ازیدی خواهی کرنه او کرد ما دیجی حتی نا دیسا گلک سالن 1000 سالن وکی خواهی دکن لیوان سال داوی اشتلا بخت را او گلک ناکا دین دو هر دوی زانی گلک جیوان دشن سر دین ماین دم یوکو دم خریس مدرا بعد آواج نخ دین میره اولا میره هوا هبونا میره و ناسنامان بروه برو گره بن دینه کی دا اولا کی دا بن گله کی دا بن آلا کی دا صلح آلا میروز گره یک و هرچی یک و ما بیر نکلیه لیتینه ایدی وقتی ایدی گلک بیر دکن بناویجی ما یکتیا فدراسیون ناولتوی یا کردی سویتا بری دیاسپورا مردم ازران آرمان جوی هر مزنه و باید نوا کردی سویتا بری دا کار دیروکی بکن کار چاندی بکن پرورده زمان یکیتی براتی
هینی عرب عادت هف بیر نکن او تشتک بری دا نخوشی آنی نبوی ملت تشتک نکیراتی بیر بکن تلی نری Mamoste دجمن dervey Federasyona Kurdên Kazakistanê li kîjan welatên Sovyeta berî Federasyonê Komelên Kurda hene? کماله با کردان آذربایجان جایه رونای آذربایجان جی Yek yani wê derê tenê komele heye yan federasyon heye? کماله هیا او جی دکتر نوا کماله فدراسیون یکتی کردی سوویتا بریده و یکتی Belê. بلجکی û li Federasyona Rusyayê jî êpê pir komele hene. هنه ارمنستان جایه Li Gurcistanê jî heye. ارمنستان گلکی برای گوره و باشو نما سال دایی نکی حال توا بو و شهر دو در باز بو کم بو گرجستان جایه کرگزستان هیا میدیا سرکوی شیخ رمضان سیدوف نازدکن کمالک ممزند قزاقستان بگوت هیا روسیا هیا یا دوستیا روس کرده هیا û federasyonekî giştî ya hemû Kurdên Sovyeta berê yan jî konfederasyonekî niha heye? tamam konfederasyona که من نتوی چکیریه Aha. دیگه اوا ایرو وی کار چاندی دیرو که هم دمشینن تنی چاندی هم دژی سیاسی نینن û her wiha kanalekî televizyonê jî Yekbûn TV jî sala par vebû. اره یک بون تیویجی ما روزا و دا گود توزیکا و دا هاتیا دیوساره و یکی که اوا نه سیاسیه چاندیه یک بون تیوی نوی یک بون تیوی Belê. همه یک بون گلی خود محکم کن براتیا گلا و یکی که عرب عادت مک باریک چک هبونه جاره کده وانا وگرینن او ترادیسیک عنانک باریک ارمنستان راجع ایروانه ریا تازه اکادمیسیون دون اونا نکام هدیدی گره جاره کرده بگینه ملت ناز کرد خدا نه چه چانده چه دیروکه گل گره بزنبه حیاتی های چیه مثلا خود جاوه ما دبستان داده خوند ما گل اکا نظام که هم کردن کرد چیه چون ما دیروک نظام بود نه تلویزیون هبو نه یکی مرا دگود باشه ما خوند ای دیروک آمده سلطان صلاح الدین ایوبی هیا دیروک آمده انا نظامی گنجوی هیا دیروک آمده علی حدیدی فقیه تایرات بود بزار دگودن هورا دگود هیدی اکا ملا مصطفى برزانی در کرد و یکی که هات از سوویتا بری سال 1958 ورا دگود هم زار بون 11-12 سال هم دگودن پادشه کرده هاتیه لواج ازبکستان سوویت هاتو موسکو موسکو جی گوتو بس خازم هر کافکاسیه نوا کرده جهانی نه ارمنستان گوده کرده دگراندن دید حال کرده را بون ناس رادیو ایروانه چاقی کم درد کرد مثلا هفته 20 دقیقه 15 بود یعنی چه بود پای چونوی مسکو قرار هات و یکی که اکار ریاض از هجماره زیده کن آخافتن رادیو ایروان زیده کن دبستان دا کرد دچن از زانگوی دا چی که تایبت بنوان و یکی کرد بگیشن خواندنا بلند بستینن ایگو شاقی هم حساب بون و یکی چا ملت چا کرد اپا ایو رجگله شورش بون Dema kî bû? Ew dema Stalin bû. نه دی ستالین تو نبود ستالین 1953 چو رحمه خوده چو بره بود اما 58 سالی بود Yani piştî Stalin dema Kruşovan da hinekî zêdetir maf Kurdara hatin naskirin. برطانی نمج خروشوف را شانده بود چو دیتنا خروشوف جی اونا کردستان عراق باشور آدم قبول کردن داد کشه و یکی کوی اکادمی سرناو فرانسه مسکو خلاص کرد اکار جنرال استن رتبه جنرال روس استن کاری که گله که گرینگ بود کاری که مزن بود یا شهر شورش کرداش مزانه Mamoste naha ez bawar dikim bi tevayî dema me rû binêrin li hemû komarên em bêjin Sovyeta berê derdorê nîzikê ez bawar dikim milyonekî Kurd li wan de re hene ne wisa? بله هنه
Yani میلیونکی هنه ha, بلا yani تمامی صحبت بری بونه او bel- هر ما صحبت بری تو نوگی کرد بوده تو نه yani tabi ye ku em bejin hatine asimile kirin û xewan da kirine ji milyonekî zêdetir Kurd hene. û گل piştî hilweşandina Sovyetê jî weke hûn jî dizanin çend sala ez li wan dera mam Kurdê me ketin nava ticaretê yani ketin nava biznêsê niha êpê qeweteke aborî jî ez bawer dikim çêbûye. Di hemû بله بله welatên Sovyeta berê de ama bi taybetî di Federasyona Rûsyayê da hêzekî mezin ya aborîc ya Kurda çêbûye. آلی آبوری دا تو ستم تونه باشه نکاو فدراسیون ما نام نتوی یا کردی سویتا بره هم خازم وکی که ملت خود گلی خونی که روسیه دا دجی سویتا بره دجی حملیش آسیمیلاسیون دور کرد Belê. وکی که ملت و بگردانه ولات خارجی همه بزنام که اوانا کردن کردستان هیا پیشتر روژی بنیادن بکارن چاک دیاسپورا چاک لوبیا تشتکی و آلیکاریا هجا کرد و کردستان بکن و رای کردایتی همه منده مثلا هم دویجن توی ما سیاسی نینه یا ما یکتیامه لی حوزانه وگی ناو کرد کتک شاندنه çok siyasi de ahmali. Navi Kürt Yani siyasi. dema me re got ez bixwe Kurdim yani weke tu siyasetê. Evet siyasi. Siyasi. Belê belê. Mamoste bi taybetî me behsa yekbûn tîvê kir ez dixwazim yani pîroz bikim silavê xwe ji xebatkarên yekbûn tîvê re bişînim. Yani bi rastî yekbûn tîvî dikare weke dengê Kurdên Sovyet a berê roleke baş bileyze. Çawa ku berê wexta em bêjin rêya teze roleyîs de radyoya Erîvanê roleyîs niha jî medya dijital yekbûn têvî bi taybetî dikare rolekê baştir bilîze ji ber vê yekê jî ez pir kêfxweş bûm dema ez pê hesiyam yekbûn têvî vebû careke din ez silavê xwe ji hemû xebatkarê wan re dişînim û we bi xwe jî ez bawer dikim ji bo yekbûn tîvî çê bibe we kar û xebatekî bi nirx jî meşan. Zor spas. Xudas. Assa ewa karê me armanca me here mezin ew ki ku yekbûn tivî îro karê dimeşîne xord ne çelenge baş kar dikin têda kadrê me ne hemû zarek li Kurdan e Belê. î dixwazin her parça ekê Kurdistanê jî tekilî me heve li hemlî em rewşa Kurdê Swêda berê de nekirşe navdarê xwe jî bîr nakin dîroka Kurda jî bîr nakin em Kurdistanî ne ew yekbûn têvî Kurdistanî ye Belê. em heftê du cara weşana didin yê birada jî û hemlî me van dawiye dersê zimanê Kurdî perwarda zimanê Kurdî me pîrê wekî kir bi corê online wekî peyekê bin hînkirinê zarok binêrin şimdi naka rojnama kova raqasî dernakevin gelek jî rojnama nastînin jî vî halê giran da pandemiya koronê da em destî televîzyona xwe wan dersa jî amet heftê du cara sê cara dibêjin Mamoste niha li welatên Sovyeta berê kîjan welatê da di mektebe da zimanê Kurdî weke ders ji bo zaroka tê dayîn. bi hemlî berê Ermenistanê da daha dayînê Niha vê demê nihal tu li welatekî heye ev perwarda bi Kurdî. Ermenistanê da tu zanî piraniya gundê Kurda hene Kurdê Êzidî dersê zimanê Kurdî hene Li aliyê herêma Eregezê. Êzidî jî derdî destê zimanê Êzidî jî dikin Êzidîkî jî Bama Kazaxstanê em hatin dersê zimanê Kurdî tunebûn Belê. me digo vekin devletê me re got em tê jî wenînin ka hûnê çavekin ku vekin kê dersa bide yê bi kîjan kitêba bixûnin mamostê we hene tunenin ew yektiya me Federasyona Kurdê Kazakistanê berbank me biryar kir ku em zûtirekê dersê zimanê Kurdî bidin melda stê xwe wekî ez ê kitêba zimanê Kurdî em ê binîsin elfaba Kurdî bi tîpê latînî ya Celadat Bedirxan Belê. kir
کتاب زمان کردی بنا دست پکه دو شش او شش و نه ایدیا حالا این بون بنا مکتب یکشنبه او مکتب ارته مثلا مکتب دا دبستان دا یعنی لکازاکستان اینها پرورده به زمان کردی تیدایی. آره او کتاب من آمده کرده من نشر کردن وزارت قزاقستان خواندن و پرورده کتاب ما قبول کرد او قرار داوکی که اف کتابانا اف برنامه که عالی مدعاتی نفساره الفابا مکتب دا به داین یعنی وقت پرتوگین پرورده حتی قبول کردن رسمی و پرتوکال عالی دولت قبول بون ها وقتی که پول اکیدا تاویزدار قازاق ها اوروسا اگر 5-6 زار کردا این دبن تخونن بنا درس زمان کردی جوره فاکولتیتیو پشتی درسا جدا نکرد تمامی وقتی رسمی بنا قازاق اوروسا ملت مای تن زار کردی اگر زار کردا جیک حرامه کرد لی گلکن درس زمان کردی دبن داویه داجی مکتب یکشمی رحمالا کرده دولت وکیلیه دکارن هر روزا یکشمی هر زمان کردی نکتن زارو یک کساجی یه مزنجی یک زمان نجی دکارن هرن هیم بنتین هیم جدن ام وی آوایی هدی زار خو ملت خو فری زمان دید بله دکی دادی نودو نه کردن بله اگر جا بی گنده رام دویژن کردستان قزاقستانه بله گنده قشقبولاق به جامبولی واگری دای بود و دنوا جامبولی واجی کرد پر بونه جامبول واگرده نزدیک به بازار تارازه 120 کیلومتر جامبول یا قزاقستانه بله چون همه دبستان حملی زار کرداد پرورده دبن درس زمان کردی تین داینه عب عدد کلام رقاص موزیک هر تیش کردواریه او هیو ساد پاریزه ایروژی و یکی ده پاریزن لماش من وکیلی وکی کردستان و قزاقستانه تمام کردن ساجی گنده اکی ساجی وکیل اکنه هرما الماتی گنده این بکش قزاقستان هایه آقباستاو دویشن آقباستاو ورادش کرد همه زمان کردی دوین رایان ایلیه دیسا گنده آشو بلاقه دویشن ورادش کرد اکر کی داری گلکن پرانی بیزمانی ماموستا به تایبتی قشقبولاق فرخوشه میچوبو یعنی دی سال 94 95 bu ez şum Qaşqabulaxê yani weke gundeke nîvê Kurdistanê da ve hemû kesî bi Kurdî da axivî û di mektebê de jî wê demê perwerde bi Kurdî da hate dayîn. گندکی کردای کو 37 سال کرد شاگه که جاتو نفکرینه کردا خوب دست خو او گند آوا کرد او ری تمام دستی کردا آتش کرده او گندی گلک خاندوان پیش دانه ناگه رو دکترن جی پروفسورن نویسکارن کارکار مخلوقاتی نه گندکی گلکی کرداوریه بله. ماموستا بر به داویا برنامه روش و امدیچین جبو یکیتیا توایی یا کردا از دخوازم چند گفتنا جواد بگیرم و بحث کرد درباره یکیتیا کردین سوویت بری دا پرتشتین خوش هنه راستی جی کردی می سوویت بری دا جی نوا خدا یکیتیا که پاراستن حیانا لیبلی مخابن aynı aynı yekiti parçayın Kürdistan'ı yedin kının. Yani Sovyeta berici vake parçayı Kürdistan'ı da hasibinim. Evveli le Bakure Kürdistan'ı, le Başure Kürdistan'ı, le Rojavati Kürdistan'ı, u le Rojavay Kürdistan'ı mıkabın rahayke başiye yekitiye ke navbera Kürda da hetüne u herkes hevl dede ku yekitiye ke Kürda hamu çebibe le mıkabın hayan daha zede peşketin çene bun. Hun çi dikarin divê derbarê da bêjin? Ez ê bêjim bava nexweşiya milletê me heye nexweşiya gelê Kurd e
او نه آزار ایروه او یا قرناه 100 سال بری یکی دید تو نبیه وگه بله. یکی هبیا مجی بکار به وقت ملتک دیرو که در ناویخ بشتا هر دیروبزان دنیای جهانه گاوک بحثا کرده دکن درک مرخاصیان، افاتیان، جامیریان، مرو حزیان، قدر قیمت زانبونمان دادن کشه وقت ملتکی گل کی پیش لمقابل ام خو وقت وی ناوی خود نادن کشه ام هر وقت بوی خلقه بوی جینارا باش بونه و خلامتیان قبول کردیه هر درجه آن قبول کنه لی آقاتیان ملت قبول نکردیه میره خونه باش سر اکی وزیری خو سر کمار خو نروی خونه یک ما قبول نکرنه او دیشته بیرام از هر وقت دو وکلینم سعید نورسی بری زمان خبر اکه بیا باشه دوی سه نیار کرده هنه کرد که را خوشبون بپارزن یک نزانیا کردانه خیزانیه کردانه به اتفاقیا کردانه من یک جی لزیده کرا نزانی خزانی و به اتفاقی بله مخابن سه حب نقاشی گرانن و یکی اواتو نه ای رو جزدنه کرد بوی عاقل خود کتنه بی حالی دجوار هر کس خدا دولت خدا مافه سر آخا مه قال بابا خور را نوا زیر زیوا هبونی دانه امش بلنباز کچا دانه جادا دانه کی جان حرمی بری دجین یان برا هم شادو نره ای رو مپاری لاند گلک خار یا مب کاره که باش شو اول نباشه ولات شام شدینه ولات شدیده ده اول گره کرده ما بزنبن ای خواسته کم چیه بله یکتی اوا بنگه ها ملت به گر یکتی هم تو نبه هم تو تشتی نکارم بکن نکو رزگار بکن هر درجه دا گره میجی مدا یکتی هوا کار مدا یکتی هوا حال مدا یکتی هوا رنگ روی من رابون روشتان مدا یکتی هوا نکه هر چهار پارچه هم لیجه کردستان یکه نه چهار پارچه قاضی محمد رحمتی ویسی تا خدا گفت دو وره سر دو نه چهار او یکه بله پارچه کدام هم یکن بناویشی خواسته کن بیرو او که دیسا او هزه ما گله ما ریبر ما وی یکتی کره بحافظه بکن به یکتی ناگش نجیکی بری اوه که اول پرستا عشیرت پرستا سروک عشیرا دشمن تایید خسنه نو ملت ایروژی براش ببخشین پارتی ما وی کاری هم بکن دلیل داری او خاط کشینه او خاطچه گره ببین یک برا درسه هلتش جینار خوش داگر کرا پارتی مونش گلکن هر پارتی که آلاویشه برا پارتی ما جره که آلاویه لیوه که پرسا یکی تیتی پرسا کردایتی تی کشت من یک دشمن ما هم بری مدمن یک هم خو بنا پیشتر روژا خو نابل یک خواسته که ما وکو ایرو باشور کردستان دو پارچه که برادا لمپه بید که و چرا بید که و هم رونای دوینن مرا خود بر رونای بگره گره هر رویا رونق بکن مثلا نکو خراب بکن چاک رفریدوم 2017 سالی ملت بلنگاز گلی کرد 938 دنگدان هم شابون مگو یکتیا کردات برچوا هم شابون باشه جی عینی دستی کردا دستی داگرکرا او بلا بو چما بلا بو چما باری بلا بو نخواستن جی یا گلی دوی هر چلک نای دوتنه تی دوتنه هر گلی نای دوتنه از خازم یکتی هلبسته که جگر خونه نمبر هیا دوی گر هند خازن ببین یک دوی گر دوی اگر ببین یک دا اگر اون نبین یک اون هر یک و یک بله مخابن لما برا سرکفتن خازم از گمانم کرده ای رو نه کرده دونه تمام خواندی رو که مجا خواندی نه اندام مجی او پارتی مجی گره اکاد
بیشن ام بوی بن آلا کردستان دا سون دخون آلا پارتیا بره هبن یعنی آلا کردستانش گره قبول کن ایرو از خود حد آلا کردستان برای سر خود بلند کن آلدی جنده حرمتم همون پارتیا راه لو پارتیا گره آلا کمه هبن بگم آلا Hevidarım mamoste berpirtiyarên hêz û partiyên me van gotinên we guhdar bikin û hêvidarım di demên pêş te ji bo çêkirina yekîtiyeke me ya neteweyî gavên baş bên avêtin yani hêviyê me hene ez we pir spas dikim از سپاس دکم خدا وی روزه بینه و اگه ملت ما راستی جیم کابرش پیشا باوشن یکی تیه بگرن و اگه داویه دا بر نوی خود سلسلت ما پیمتی هم رورش نشن هم نکا دوشن که پیشی من را چکرنه پیشی من را چکرنه hiç olmasa zarokê me biravusa nebêjin pêşiyê me çikirine ji me ra من راست تمام یکم از مریک کردواری کردستانی زانیار رجام همو حزب و پارتی مهنه برپسر اولی مهنه برو نبیشن او اولوی جدایه اکوی جدایه پارتیوی جدایه اواش باشوره باکوره باشوره از هر دم دبیشم تی سرشاندنی نمه از این بای باکور باشور تی بینا کردا و هم درده ام دل اکن ام خون اکن دل کردا پارچه نکن اواش تیزم اسلامتنش ez we spas dikim du xwe pir baş mêze bikin سپاس کن û bimînin di nava xêr û xweşiyê de سپاس زور سپاس سرکفتنت خوش spas dikim Ema şevalên hêja em gihîştin dawiya bernameyeke nû ya rewş me bi Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm re axifî ser rewşa Kurdên Sovyeta berê rastî dîroka Kurdên Sovyeta berê dîrokeke balkêş e yani pêwîst e hemû Kurd hem rewşa Kurdên Sovyeta berê bizanibin û him jî dîroka wan bizanibin ez hêvîdarim bi vê bernameyê nekaribû em hineke we agahdar bikin heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de silav û hurmet